Sumila ronghang pia Farman Katisong ington telang Assam Jatiyatawadi Yuwa Chhatra Parishad Karbi Anglong District Committee pen Governor Aphan Kapanong pen Pinpura Lokelo Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoya Putha Karbi Student Association pen Pherangkyame Kepha Karbi Anglong Autonomous Council CM Lapen MP Ahem Thikup Along Amat Kithu ki ui pen chenglok kiter ki rajok radatum kido kidam kithu ki yang nim kangnim na Kardom Karbi Prime Damalong pen ilisami Rani Timungpi non arjoik tha bir tang ton pen Karbi Anglong aklim sopi Sumila ronghang pia Farman Katisong amu isi pen isi dengbom lang Assam Jatiyatawadi Yuwa Chhatra Parishad Karbi Anglong District Committee pen Assam Governor Aphan Pinpur alo palotoi si klim sopi Sumila Aphan mekikai pen apran karmot Prakash Borthakur pen asopo Nayanmani Borthakur atma Aphan kapathenat amut pajum pratnang jipusi Pinpur alo pen kebang padu Paukol janglong liaprang no gauro ha maker Prakash Borthakur pen asopo Nayanmani Borthakur atma ludeng apran kidam klim sopi Sumila ronghang pia Aphan mekikai pen apran karmura puthak arniwang isi pen isi katesong dengbom lang Assam Jatiyatawadi Yuwa Chhatra Parishad Karbi Anglong District Committee atumpen jangmi inkoira sirkep arni Assam Governor Aphan Pinpur alo panongsi Bukajang Subdivision asai puari deng Pinpur alo pajirdam Pinpur alo along jangmi nipaing korahini arni Nogao roha amekar Prakash Borthakur pen asopo Nayanmani Borthakur atum ari deng meherang pen apra damnanglo Lakwa tikara poso sobang hini Aphan kok hat anok e pinang jipusi Pinpur alo pen song asong jatum kehang padu halapu jangmi nipaing koira narkep arni usuka song jatum Guwahati rong sopia long damsi police saikam asai phuke themati DIG Aphan ipak Pinpur alo pajirdam Pinpur alo pen Prakash Borthakur pen asopo Nayanmani Borthakur atum Aphan ingsai si kok hat pinang jipu hangsi pachini Sumila ronghang pi kan apran karmut dera puthak high level inquiry donangji mate king andeng kata li paduni alapen apata la solong adai ke dongbek adumpan sodak kang sai padupon nai pelabang sok kemang padupon sipini Assam Police Director General of Police mate DGP Bhaskor Juti Mondo phala lifani tumahin pen memorandum mate Pinpuralo bajir ponik Karbi Anglong Autonomous Council ACM pen kisung ki phokalitang Sumila ronghang pia hem kapathon dam toi sika lak isia tangka ledam dedat puse birta longdon lang ki theba hut chupi ki hum kisung apha kapasung dunthu la sosar lam thepen kachiko kalam theke long puson henlo jangmini paing kora hiniani Nogao roha Prakash Kumar Borthakur hemalong West Karbi Anglong aklim so Sumila ronghang pia phan mekai chokji apra armutlo laki kisung thektik ahutlo lapen anpar akisung avelo lason kisung pirthe kache charcha porahut Karbi Anglong Autonomous Council ACM Teliram ronghang pen Nogao Karbi Student Association barim amepu visit kro arideng lak isia tangka Sumila ahemalong pathondam toilo alang yari sang hatum pen kisung ki phoahem paledamlo Kopai kilang no ki Sumila ahem sang bosta hini lapen karitang aklim sopia sarbura arideng sika suri pho lapen hem kachibang puahut sika suri plia tangka tekang tulo CEM kelodun sika lak isia tangka pen pangrum pet suri crate roxy atangka padamlo ahin atangka koson lone awedatlo CEM pen social media along kapaklang atengke visit kro arideng lak isia tangka lodun longwek lopusi kali kalang ala patini halapu kisung ke phwa hemalong lak isia tangka ledam edet pua birta tomona long kidun arjulong si kisung ke phwa hema sora pham tangka isi kirap dun thunang jia porahut tangka intip dun thurongke kanghon kalika chenek dun thulo pusi lampaklang rinti Dipu Kensi asa hemalong Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy aputha Karbi Student Association pen Pherangkyame kepha Pherangkyame long Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy aputhak sodak pen kilangchari ponjia phan Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council ratuma phan katuningri pado Kidamtang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy umkhirmia long Assam government pen BOP ahem kimrang pon bomlo bon sita me BOP ahem ki kim kirang bom theklong si ki kim kirang ke khang japhan Meghalaya government pen jangmini phaing kora isiarni Nartia police station ausi ke langchari padoda lapen jangmini phaing kora ke thom arni UHM puisi organization bankrate trokatum wangsi ki kim kirang bom BOP asai pangton koklo lasi lahaya sayalong Assam government lapen KAAC atum ke langchari don akenang sot lopusi KSA CEC AGS Ramsing Tokbilapen KSA Dipu
District Committee Amepu Bisnuram Phangchua Tumpen Kehang Pado. Government of Assam and government of Meghalaya that the long-term protected border issues so that people living in the border areas could live peacefully without having any issues and problems in the future. That is our core demands and issues. Kalitang sumila rong hang pia phan sang ti hidia long jang mini phai in coroner cap ani anikang sam por phai truck apor number other so rong kithe ahawar riso ijanga tumpen kachiki mo asai ke denga birta pherang ke pito teron pen birta na pale sang ti hidi number other so rong kithe ahawar arong along rong kithe riso jhandaram be jameson timung la pen sar kleng rong thar pen chenglok pinang an ari sang ha tumpen number other so rong kithe hiti r0 towar cheko kalong ta kalitang sumila rong hang pia ka jom chom rong me chom rong so ka perap dun long pa mi jia phan kachiki mo asai dengpon we want justice aho ka kang sai long lekte aho ka kang sai long lekte I have already spoke about it. Now the world is with us. Even from Italy, UK, Nigeria, Japan, Bangladesh, and Indonesia, etc. They are being with us now. They are giving their voice from their own native land to get justice for Sumila. So I would like to thank, first of all, to all those people who have raised their voice for genuinely and for justice. Kachiki mo asai along KSA, RKYC, SFS, KNCA, ASDC, Congress ay lapen BJP along claim bang pubang piatum setong dun. Karbi ang long autonomous council CM lapen MP ahem thikup along amat kithu ki ui pen chenglok keter ke erajok raratum kido kidam kithu ki uyang nim kang nim nanga berta non jong pherang ke kerwin terang pen berta nang pale West Karbi ang long dong kamukam rong supi towar pok pok kachetok along kido an adas bin mate kithu ki ui pen chenglok keter ki er ke thap ang kroso do an non malom dong kamukam municipal board achokoma tom pen kapang trasai ki klem pon pedera jok lo charlie austo mar pen chenglok raratum kachelenga pora hot ang mimang hong kang nimnang pinpur me Karbi Anglong autonomous council CEM lapen MP Horen Singh be ahem thikup along amat lapuson kithu ki ui ang nimang hong pen kachelenga towar pi dong kamukam atowar kok phokachetok along kidoke DMB chairman kilang kapang krepule jongdam sita henoni pusi chirok tok araratum pen ningje Jethan pon me non COVID-19 ka phere me mea kisu apora hot kido ki thak pen chenglok kido ki dam hei pusita me kachepang thil jir ka kenang sot apora hot ka pangthra sai ki claim pon pidet ke ning duk lo pusi rara tompe ningje lasidong kamukam rong sopia long ka pangthil jir ji aphan Karbi Anglong autonomous council CEM la pen MP atum pen municipal board ki thei kiding pen chenglok chokomara tuma phan ke than ke parya kenang sot puta chirok tok arara tum pen pherang ke anglo ningje Duar Bagori MEC constituency kapalo Bagori Kajironga along sitame rong pho arara tom chingrum si kalitang sumila rong hang pia phan kachiki mo asai ke denga birta pherangke pitor teron pen birta nang pale Karbi Anglong atok ano pen chenglok pir thia dang along akheti na tum anta kalitang sumila rong hang pia phan chiki modun Karbi Anglong angkang prek jamadima long kati song piniarni anta chimit melang Lason thak thak si Bagori Kajironga ahawar along sitame rong pho arat chingrum si kachiki mola pen kachi song asai dengpon Sarmen Singnar Arong, Holiram Ingleng Arong, Langtuk Rong Pi Arong, Kamson Rong Pi Arong Lapen Batim Singnar Arong, Rong Pho Araratum Pen, Kachiki Moasai Dengpon, Sumila Rong Hang Pia Phan Apran Karmo Det, Prokasan Ro Borthakor Lapen Asopo, Noyen Moni Borthakor Atama Phan Prapjin Pen Ingsai Si Kok That Pidet Nangji Pusi, Alang Litum Pen Kehang Pado. Jongsi ahok akang sai pipedet pulote Bagori Arong araratum sitame ahok akang sai kilong wek Japan RD do jot pen kati song asai dengpon thuji puta alang litum pen ningje KKC amithang asa hemalong jami nipa ingkora sirkep ani telisia por malom kalitang sumila ronghang piaphan roha along kachene kahorosi meki kai pen apran karmu tera puthak ahok pet pen ingsai nangji pu pherang keame kangni Hem kachubi pon hem ahem puadai kido prakas borthakor lapen asopo Noyan Moni borthakor atom kalitang sumila ronghang piaphan chene kholosi mekai pen apran karmo tera puthak arona teng pen ingsai pamera kok that pinangji pusi KKC akongchun bang pen ningje Farangke mai ke phaponang ko puthak la pohilo non malom
suluk sodak atemon kilang no kejap pon kita si ningdu kalam lo rohan mate nogong district along nayan bor thakur lapen prokas bor thakur tung jadi tuma Karbi pi aphan kalitang sumila rong hang pi phan chenek hulu pen joarni cholang rem pen apran karmudia da puthak pini niditum Karbi kurusar chungro mai pen stame lang litum bahini phan ning ho i pen pin rem lo pen non niditum Karbi kurusar chungro mai pen stame lang litum aphan jakong horang sepak lang kang tung unte poan lo setame central aron mate lu aron doko pasi lu aron pen acuning diji abang gala pohilo alang litum bahini aphan ahok pet akang sai ki pinang ji abang ke kok that pinang ji pusi ni tum Karbi kurusar chungro mai pen stame sarkar aphan kacuning ri pidopon lo anparta kalitang sumila ronghang pia amen pen ahawartina long sitami kachali adimati school ingpu pipon nang chiputa ningje sumila ronghang pia phan apran ke natuma phan ahok akang sai piwek nang jipusen and stone mohoder association sari hazan paklang so number 2 youth lapen number others so arara tumpenta kache song asai dengpo Kalitang sumila ronghang pia phan malam so por melur kaipen ningduk cipirinti lapen sumila ronghang pia phan apran kendet banghini atuma phan kok that piwek nang jipusi ongdung arara tumpen sorkar ke hang padopon Kidantang jamipo ni phaing kora hini ani Nogao roha along idon Prakash Borthakor ahem along ilitum aingjir Kalitang sumila ronghang pilu kachali dunjia phanpura api apo abong amumar pen chenglok don ra pen chi otekangsi Borthakor ahem dodon pen chali dunlon Bonta ahem kachubi pon Prakash Borthakor apen asopo Noyanmoni Borthakor atum meklang nu nolang nu kacheplang chota kalilang apran armochi abangarpu meka joklo Lasi laswa puthak pin rem lo lapen ahok pet pen ingsai nang ji pusi west Karbiang long hongkram arong arat long kirong pi borsing teron khon tok bilapen riso ejang atum pen pachini pon adul thu kalitang sumila ronghang pia karjong sining reng me kaparap long pame jia phan melur kai pen arnam ardop pipon Ilitum asongjir phan nang armut pidet abang photom hastame ahok pet akang sai long vek nang po lapen ilitum la alang litum aphan akang sai long letik ke ilitum chesong bom nangji lapen ilitum arjap thipsi ilitum chesong ver nangji lapen chesong vek nangji pusi nili hin pen chung ri kang tung lasi ladak pinung weche tong rapet korte ingjir lapen jirpu jirpi do ansatame ilitum ansu se alangli ilitum asongjir kalitang sumila ronghangpi alangli han apran armudet apot ilitum ahok perakang sailong letike ilitum ington nangne lapen chesong bom nangji lapen chesong vek lunang lapen ilitum arjap thible dolunang we want justice we want justice no justice no rest no justice no rest ahok perakang sailong vek nangji lapen halapu nizang Karbi ang long kheroni dikreng along ta roha along Karbi anim supia phan kachene kaholopen apran karmut aputhak ahok pet akang sai long nangji pukache song apen melur ki kaya sai kede roha along Karbi anim supia phan kachene kaholopen apran karmut aputhak justice long nangji mate ahok pet akang sai long nangji pu ahawar tin lapen arong tin ta kache song chimit me pin pen lapen arniwang ta arnikang sam apor melur ki kaya sai pen sirana tum chisong padopon kheroni ahawar dikreng arong along ta pinso alo lapen osomar kibi ki thi chingrum si melur ke kaya sai deng ponlon lapen ahok pet sodak akang sai long nang chipusi ke hang pado non malom so poraphan birtamu ington iksinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang pom pin kilong at po. Nangletong lapuson ke matha kisung doma. Jong si do plote matha nang ni. Nangletung humrik non pinding sumpot akuda dalong. Bangso akuda long nangletung Karbi pinding sumpot pekok pini wampok chipan choi hongthor Karbi peum lek paikom jamburong pehum Karbi pers jamburong so Karbi bospin Karbi bek lapen gamsai ri sitamik long etpo. Lapen bangso akuda nangletung anidang le humri jita ingpuiji. Lasi Prabsin pen humrik non pending support akulat di Fuluru langso daily market opposite Rangsena Satu auditorium holalong. Lapen nangitong ka order jiapan la ber kipia number long humrik non. Choral hoy pokchukor jinjin ta nang na. Igar koy, bong manay, wang sarak thani pokchukor ong. Pipo no bong. Pipo lote. Igar ko ni pokchukor lote men duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji minni. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahen lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote Prabjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrik tami. Dihena mopit puthot bir talong wangthulo. Haurakhat Subdivision Amikar Mate Haurakhat Higher Secondary School Principal Barim Jangmi Inkoraner Cap Ajo Guwahati Ihum Hospital along se Chilang Bomahut rong chiwoi juilo. Alang liki tiar pom ajo amat amithang aboha Haurakhat along wantanglo kalitang gogoi alang li Haurakhat Assam Sahitya Sabha along pendang lok pinang an hamphanga song along ki claim kedam amu jibitekam Jom kachiwoya hot alang li achor asopo amon pi lapen asu asupia tumaphan monduk atalo along chioteka arong kachiwoya hot alang li arta ke plek drug sirkep andolo Difu Medical College and Hospital along Jangmi Nipaing Kora Trok Arni Pen se Kachilang Bom Abang Phimati Bukazan Subdivision Khatkhatiya Sor Bhulia Begum Arta Thomke Pra Trok Jangmi Nipaing Kora Tril Cap Arni Arong Chiwoi Jui Puse Nili Tumalong Birtanangle Difu Medical College and Hospital along Jangmi Nipaing Kora Trok Arni Pen se Kachilang Bom Abang Phimati Bukazan Subdivision Khatkhatiya Sor Bhulia Begum Arta Thomke Pra Trok Jangmi Nipaing Kora Sir Cap Arni Arong Chiwoi Jui Puse Nili Tumalong Birtanangle Prime time Abirta Bangkela Pansi Kangton Iglo Dome Thakme Kuwangthu